Salimele SA Refresh acethula ku-share uphinde ucomment wakhohlwa usubscriber kulona leli page leli SA Refresh. Sisanda kuzwa ihlazo elikhulu-ke lapho ababukeli be-SA Refresh qondene kakhulu nomlingisi odumile omdala kakhulu obizwa ngoNambitha Mpumlwane. Nizokhumbula ukuthi uNambitha-ke usemdala kule ndima le yozokulingisa, uselingise nje kwimidlalo eminingi kakhulu esingabala-ke imidlalo efana njengoYizo Yizo noTsotsi kanye neminye. Kuthiwa-ke ababukeli be-SA Refresh umlingisi uNambitha Mpumlwane uboshwe ngezinsolo zokuhweba esitolo eDischem. Bathi abaka-Dischem bambamba oqotshweni ezama ukuphuma ne-lipstick ebiza R160. Kube yihlazo elikhulu leli kubalandeli bakhe abamlandela laphana ku-Instagram, Facebook kanye-ke nasemidlalweni le asuke ekuyo. Abanye babalandeli bakhe basola ukuthi mhlawumbe uDischem wenza i-advert ngaye uNambitha. Ngiyacela-ke mbolo we-SA Refresh ukuthi ulike, ushare uphinde ucomment wakhohlwa njalo ukusubscriber kulona leli page leli i-SA Refresh.